кайрадан бир жума өтүп биздин түз эфирибизге кезек келди. Бизди кандай угуп жатасыздар, кандай көрүп жатасыздар, жооп берип коюңуздар. Айтып кетели, биз микрофон менен иштеп атабыз, ошондуктан үн жай чыгып атса, үндү абдан катуу кылып чыгарып алсаңыз болот да. Бирок үнүбүз бар. Четинен баштай берели, урматтуу биздин колдонуучулар. Бүгүнкү темабыз биздики өтө кызыктуу. Финансы мекемелери менен кызматташуу жана капиталды көбөйтүү туурасында сөз кылмакчыбыз. Биздин эфирге кошулган бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтсөм, бул Кубаныч Мусуралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси. Кош келдиңиз, Кубаныч мырза. Кутлуган күнү. Мен айтып коеюн, сиздер урматтуу биздин колдонуучулар түз эфирде өзүңөрдүн суроолоруңар болсо же ой пикирлериңер болсо узатсаңыздар болот. Финансылык сабаттуулук боюнча да темаларды узатсаңыздар болот. Биз ушу финансылык сабаттуулуктун негизи болгон финансы мекемелери менен кызматташуу, капиталды кантип көбөйтсө болот деген темада маек курабыз. Жана ошо биринчи ошо Кубаныч мырза сизге ушундай суроо берип кетейин. Негизи эле мурда билебиз, көбүнчө биздин ата энелерибиз акчаларын үйдө кармашчу, үйдө сакташчу. Азыр болсо кийинчерээк банктар өнүгө баштады. Негизи эле каякта сактаган туура, үйдөбү же банктабы? Эми албетте ар бир ыкманын өзүнүн плюс жана минустары бар. Бирок ойлойт элек, мисалы элестетип көргүлө, акчаңызды үйдө кармап жатасыз дейли. Албетте үйдө баягы алганга жеңилирээк, мисалы банкка барып жүрбөйсүздөр. Бирок анын кандай минустары бар дейли. Ал акча жөн эле жатат. Биринчиден иштебейт, сизге кошумча киреше алып келбейт. Экинчиден анын коопсуздук жагынан эч кандай бир гарантия жок. Сиз каяк бир жака кетесиз, ишке кетесиз, конокко кетесиз дегендей, анын коопсуздугу бир чоң маселе да. Кимдир бирөө билип калса дагы, же өзүңүз унутуп каласызбы, аны ошол дагы чоң проблема. Ар дайым ачып текшериш керек, кайра санаш керек. Бир мындай кыжалат боло бересиз дейм да. Мисалы банкка салсаңыз, банкта акча иштейт, керек учурунда барып ала аласыз. Анан эң эле мындай чоң артыкчылыгы, мен ойлойт элем, ошол эсеп жагынан дагы сиз выпискаларды алып көрө аласыз. Ошондой эле 1 миллион сомго чейин бул аманаттар, депозиттер корголгон, камсыздандырылган. Демек, кандай жагдай болбосун, ал акча сизге мындай кайтарып келет. Демек, бул жагын алганда, ушул плюстан караганда, ошол бир финансылык мекемеде, банкта сактаган бир жакшыраактай көрүнөт да. Демек, банкрот болгон күндө дагы бул кайтарылат, Өзбекстанда бир учур болгон, билбейм, бир ай болуп калды го дейм, маалымат. Ушу Өзбекстандын содагери акчасын үйдө топтой беришкен. Анан аябай чоң болуп, подвал жагында топтосо керек да, ным болуп чирип кеткен учур. Ошон үчүн ошондой дагы коркунучтар бар, туура эмес сакталса. Бизге деле Улуттук банкка кайрылган учурлар болуп атпайбы? Мисалы, бир аз күйүп кеткен же чычкан жеп кеткен. Ошондой мен эле жеке ошол көрүп калгам, жарандар келип кайрылып, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп кайрылгандар, учурларды өзүбүз көргөнбүз. Демек, азыр замандын талабына ылайык банктарга кайрылган оң болот. Экинчи суроо, негизи капиталды көбөйтүүдө багытталган финансылык институттар, кандай финансылык институттар бар? Ошол эле эң алгачкы ушул депозиттерди айта кетсек, ал банктар, ошол микрофинансылык уюмдар, атайын лицензиясы бар, алар ошол акчаны элден тартып алууга укугу бар, привлекать эткенге. Анан алардын мисалы биз көбүнчө айтабыз, бул баягындай акчаны топтогонго, инфляциядан сактаганга дейбиз, бирок кээ бир учурларда банктардын дагы ошол сунуштары боюнча бир 16%га чейин, 17%га чейин бир ошол депозиттери бар. Демек,
киреше жагынан дагы бул ошо капиталыңызды көбөйткөнгө деле бир колдонгон инструмент катары караса болот да. Ошол эле бизде мамлекеттик баалуу кагаздар деген бар. Аны ошо каржы министрлиги чыгарат. Улуттук банктын да өзүнүн баалуу кагаздары бар, нота деп аталат. Буларды дагы жарандар, физикалык жактар сатып алса болот жана анын үстүнө кирешеси менен кайра акчасын кайтарып алса болот. Ошол эле биздин инвестициялык компаниялар, финансылык компаниялар бар. Алар аркылуу сиздер мисалы эл аралык кандайдыр бир акцияларды, ошол эле Apple, Google, Microsoft, Tesla жана башка чоң эл аралык компаниялардын акцияларын сатып алсаңыз болот. Буну мисалы сиз чет өлкө валютасында акчаңыз болсо, ошону чет өлкө валюта менен иш алып барып, ошол капиталыңызды көбөйтсөңүз болот. Анткени билесиздер, ошо мисалы доллардын депозитке салсаңыз, доллар анын азыркы учурда аз эле пайыз киреше берилет, 2-3% эле да. Демек, ал мисалы эл аралык ушундай платформаларды колдонуп, чет элдик валютада инвестиция кылсаңыз, ал жерде кирешеси жогорураак болот. Ушундай азыр биздин өзүбүздүн да ошол инвестициялык платформалар бар, местный ата мекендикке. Башка эл аралык уюмдардын филиалдары ачылган. Ошолор аркылуу сиздер акчаны салып, инвестиция кылып, капиталыңызды көбөйтсөңүз болот. Кубаныч мырза, кичине катуураак сүйлөсөңүз, звук аз болуп атат дейт. Дагы мындай суроода абдан жакшы. Менимче, анан жана угарман, сиз үнүн катуу кылып алыңыз өзүңүздүн телефонуңуздун. Бизде микрофон бар, үн жакшы эле угулуп атат. Дагы бир жакшы нерселерди айтып кеттиңиз да, ошо инвестициялоо, капиталды көбөйтүү боюнча. Ушул азыркы кезде көп, бир нече жылдан бери эле мындай камсыздандыруу компаниялар, ошолорго үй болобу же кыймылсыз мүлктүү болобу же кыймылдуу мүлктүү болобу камсыздандыргыла деп айтып келет да. Ошо камсыздандыруу компаниялар менен кантип кызматташса болот? Алар эмне иш алып барат? Ал кандай анын кирешелүү жактары бар? Эми камсыздандыруу компаниялар бул баягы финансылык тобокелдиктерди азайтууга багытталган бир инструмент. Негизи камсыздандыруу деген. Жөнөкөй мисал, биз мисалы чет мамлекетке барайлы десек, бизге ошол даже виза аларда кандайдыр талап кылынат, ошол медициналык камсыздандыруу болуш керек деген. Мисалы ага бир 1000 сом тегерегинде төлөсөк, бир жумалык аралыкка, анын кандайдыр покрывающая сумма деп коет, ошо кандайдыр бир жагдай болсо, ошол сумма төлөнөт, ошо камсыздандыруу компания тарабынан. Бул мисалы 3 миллион сомго чейин болушу мүмкүн. Демек, эми андай болбой эле койсо жакшы, бирок андай жагдай болуп калса, сиз мисалы өзүңүздүн чөнтөгүнөн 3 миллион сом төлөбөйсүз, демек башка ошол камсыздандыруу компаниясы силерге төлөп берет. Кандайдыр бир кырсык болуп калса, кырсык болсо, анын өзүнүн атайын учурлары бар. Эми бизде Кыргызстанда жалпы эле баарыбыз билгендей ошол ОСАГО деген киргизилген. Ар бир авто айдоочу, автосу бар жаран ошол машинесин камсыздандырат. Мисалы 1,5–2 миң сом төлөп, 150 миң, 450 миң сомго чейин возмещение ала алат да. Демек, негизи мен өзүм жеке ушундай эмеден өттүм, окуядан ошондой бир кичинекей эме болгон, кырсык. Мен күнөөлүү эмесмин, башка тарап күнөөлүү болгон, бирок ошол ГАИге барып, экөөбүз тең камсыздандырылганбыз. Заключение алгандан кийин ошол жанында эле ошол мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын филиалы бар, кабинети, ошол жака документтерди тапшырганбыз. Анан мен ошо унаамдын ремонтуна чыгымдарды, ошо бардык төлөмдөрдү
тиги тарап эмес, тиги күнөөлүү айдоочу эмес, ошол компания төлөп берди да. Ал дагы камсыздандырып койгон. Ооба, анткени ал да камсыздандырылган. Бирок ал жеке менин унаама кеткен чыгымдарды компания төлөп берди, а тиги кишинин автоунаасы ал өзү төлөдү. Демек да. күнөө анткени күнөө анда, Ооба. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Жакшы мисал келтирип кеттиңиз. Демек ошо камсыздандыруу компаниясы кандайдыр бир кырсыктан үй болобу же болбосо унаа болобу камсыздандырса болот экен, Негизи камсыздандыруунун тармактары өтө чоң да. Сиз керек болсо өзүңүздүн ден соолугуңузду, өмүрүңүздү, бизнести камсыздандырып койсо болот. Любой эме тармакта да. Индивидуальный эме бар да. Ошол эле мисалы машинени ОСАГО эмес, КАСКО деген бар. Бул полный страхование. Машина кандай болбосо да толук төлөп берет, көбүрөөк сумма. То есть ал жерде инструмент эмеге жараша да, сиз эми көбүрөөк төлөсөңүз, сизге да көбүрөөк кайтаруу каралган сумма жогорулайт. Продукттар бар да. Тармактар болсо дагы өтө көп. Ошол эле кыймылсыз мүлк деп айтып атабыз. Ошол эле балким сиздин мисалы дыйкандарга арналган ошол эле түшүмдү дагы камсыздандырып койсо болот да, урожайдычы, будущий. Жана башка көптөгөн ошо бизнести дагы камсыздандырып койсо болот. Кээ бирлер азыр кредит алганда дагы какой-то вот страхованиясын кылат да, ошо кредиттин да, кредит боюнча жоопкерчиликти дагы камсыздандырып койсо болот. Демек бул жаатта көптөгөн инструменттер бар, жана ушуну мисалы колдонуш керек экен. Ооба, өзгөчө баягы ишкерликте жүргөн, бизнесте жүргөн балким эмелер, жарандар ошол тобокелдиктерди, финансылык тобокелдиктерди азайтуу үчүн бул инструментти колдонсо болот. Жакшы угулбай жатат деп атышат да. Муну мындай түз кылып же кармап аласызбы? Жакыныраак кылып, анда. Дагы камсыздандыруу компаниялары тууралуу маалымат алдык, жакшы, кызыктуу экен. Дагы азыркы кезде брокердик компаниялар дагы өнүгүп жатат да. Биздин көрүүчүлөр дагы, ошо колдонуучулар да көп жазат. Брокердик компаниялар менен кантип иштешсе болот? Негизи эле алар эмне иш кылат? Брокердик компаниялардын иши тууралуу финансылык жактан сабаттуулукту жоюуга маалымат берип кетсеңиз. Эми негизи инвестиция темасы абдан өзгөчө десек болот. Анан мисалы инвестиция дегенде, брокер дегенде биз ошо фондулук биржаны карашыбыз керек. Ал жерде ошол эле акция жана башка баалуу бир кагаздар сатылат жана сатылып алынат да. Анын баары мисалы физикалык жак биз түздөн түз барып ала албайбыз. Ал үчүн ошо брокердин атайын бир бул адамбы, компания аркылуу ала алабыз да. Алар атайын ошол лицензия алган, ошол билими бар, ошол фонд платформа аркылуу иштеген укугу бар да. Биз ал жерде мына мен мисалы бир компаниянын 100 акциясын алам деп мен буйрутма берем. Акчам шотумда бар. Башында албетте өзүң шотуңду ачасың, ошол платформага регистрация кыласың, акчаны саласың, анан ал жерде ошол сатып алуу, сатуу деген кнопкалар бар да. Сатып алуу дегенди бассаңыз, сиз түздөн түз сатып албай, ошол брокерге кандайдыр бир поручение тапшырмай бересиз да, мага ушунча акция ал, ушул баада алып бергиле деп. Ал кылат дагы ошол боюнча маалыматты өзүнүн эмесине жазат да, списогуна. Анан кайра сиз сатууга буйрутма бергенде, ал кайра сатып, ошол сиздин поручениеңизди аткарат. Ошол брокер компаниялар булар дагы атайын ошо лицензиясы бар экенин текшерип, алар менен иштешиңиздер керек. Албетте алар ошол бекер иштебейт, кандайдыр бир өзүнүн кичинекей комиссиялары бар, бирок жарандарга андай деле көп бул билинбейт. Негизи сиз мисалы туура ошол бааларды мисалы карап, көзөмөлдөп, өсөөрүн
негизгиси ошол да, сиздин максатыңыз ошол акчаңызды алып инвестиция кылып, ал акчаны көбөйтүүнү көздөп жатасыз да. Ошондуктан сиз ошол текшерилген платформаларды тандап алсаңыз, ал жерде эми брокерлер бизге көрүнбөйт. Алар ошол эле системага кошулган эмелер, профессионалдар, алар баары мындай бир чоң системанын ичинде да. Ага биз барып, демек алар баалуу кагаздар менен иштейт экен да. ооба, кагаздар, ошол акция, облигациялар, ошол эле Өздөрү сатып алса болбойбу жарандар, брокердин жардамы жок ошол акцияларды? Жок, атайын ушундай система курулган. Сиз эми брокер аркылуу? ооба, фондо, биржа, ошол брокерлер аркылуу иштейт. Кыргызстанда көппү мындай брокерлик компаниялар? Бир 3-4 бар. Ооба. Мисалы, биз кечээ дагы айттык. То есть эме жаңылыктан көрдүк, Мегапей өлкө башчысы деле өзүнүн баракчасында жарыялаган. То есть Мегакомдун ошол Мегапей деген тиркемеси бар. Ошол аркылуу биз мамлекеттик казына облигацияларын сатып алганга уже мүмкүнчүлүк түзүлдү да, онлайн. Ошондо биз мисалы ошол эле Мегапей как ошо брокер катары да эметет да, иштейт. То есть анын платформасы бар. Ошол аркылуу сиз сатып ала аласыз да, ошол баалуу кагаздар. Дагы бир кызыктуу, негизи биз көрүп калганбыз да, инвестициялык фонддор менен инвесторлор гана иштейт деп. Ошол бизде деген кээ бир жарандарыбыздын эми акча чогулткандары бар, анан ушунча чогултуп эми бир инвестор болсом деген ушундай жарандарга инвестициялык фонддор менен кантип иштешсе болот? Бул жерде бир аз кененирээк токтой кетсем, мисалы албетте биз инвестиция кылаарга чейин өзүбүздүн ошол бюджетибизди санап такталышыбыз керек да. Албетте кирешелер бар, чыгашалар бар, анын баарын эсептеп уже туруктуу мындай бир жолго жүргөндүктөн, плюс сиздин финансылык коопсуздук жаздыгыңызды дагы түптөп алгандыктан, мисалы айлык расходуңуз канча болсо, ошону балким бир 6 айга көбөйтүп, ошол суммаңыз болсо, жана башка бир эмелер, финансылык обязательстволор, милдеттер жаба турган акчаңыздар болуп, анан ошол инвестицияга өтсө туура болчудай. Ашыкча акчаны. Ооба, ашыкча акчаны, анткени то есть ашыкча эмес, балким ошол инвестицияга деп атайын топтолгон, чогулткан акчаны топтогондон кийин ошол сиз инвестиция кылаарда биринчи ойлойт элем, эми суммага жараша жана баягы ниетке жараша, мисалы киреше алуу жана сактыкты камсыз кылуу деген бир эме бар да. Экөө мындай бирге чогуу болуш керек да. Кээ бирде биз албетте сизге коопсуздук жагынан дагы эске алышыбыз керек. Балким сизге 100% инвестиция сунуштаса, сизге сонун жагат, бирок ал алдамчылар болушу мүмкүн. Мисалы сиз ошо акчаңызды, бирок албетте реалдуу бизнес деле болушу мүмкүн да. Бирок кандайдыр бир тобокелдиктер да жогору болуп калат ал жерде. Бирок сиздин максатыңыз ошол акчаны аз бирок сактап, бирок кичинеден киреше алган болсо, демек сиз ошого жараша инструменттерди карашыңыз керек да. Жанагы эле айтып кеткен мамлекеттик баалуу кагаздар бул эң эле баягы сактык жагынан жогорку гарантияланган инструмент. Анан кечээ маалыматка карата 17% киреше берилет да. Миллион сом мисалы салсаңыз 170 миң сом жылына түшөт да. Бул деле балким жаман эмес. Анан дагы ошол эле депозитти айтып кеттик, то есть миллион сомго чейин гарантияланган. Демек сиз акчаны жоготпойсуз, плюс киреше аласыз. Анан дагы башка уже балким ошо ETF фонддор бар да, инвестиционный ошо фонддор бар. Ошо баягы эл аралык платформалар аркылуу сиз
кандайдыр бир мисалы ошол эле бир ETF дегенди сатып аласыз, ошол жака инвестиция кыласыз, бирок ал фонддун ичинде балким 30бу, 50бу, 500 чоң компаниялардын тизмеси бар. Ошол акча ошол компаниялар аркылуу инвестиция кылынат да, ошолорго инвестиция кылынат. Демек жалпы ошол инвестицияңыз кандайдыр бир диверсификация болот жана ошол акчанын бир кандайдыр бир коопсуздугу, сактык жагы дагы камсыз кылынат. Булар фонддор деле албетте сиз акча салсаңыз сизге балким өзүнө да киреше табууга, сизге да киреше тапканга аракет кылат да. Антпесе элдер ишенип ага акча салбайт. Фонддор деле ошол кандайдыр бир комиссиялардан, эмелерден киреше табат. Демек алар дагы ошол ошо инвестиция туура иштеп, акчалар туура иштеп, киреше алып келгенге кызыктар. Ошондуктан ал фонддорду эми булар белгилүү эле дүйнөдөгү чоң индекстер бар, ошол эле S&P, NASDAQ жана башка. Жаңы билиш керекпи сөзсүз? Англисче билиште эле керек жок го дейм. Азыр бүт эле сайттарда ошо өзүнүн переводчиктери бар, сайтты эметсеңиз болот. Аракет кылып кызыгып көбүрөөк маалымат топтош керек. Алып койсоңуз болот. Бирок эмне кошумчалай кетсем, ошол чоң фонддор бар. Мурда канча көптөгөн жылдар менен иштеген, көптөгөн. Бирок жаңы дагы фонддор ачылып, жаңы дагы бир инструменттер пайда болуп атат. То есть ошондой ETF фонддор. Аларды да байкап көрүшүңүз керек да. Ошо инвестиция кылаарда ошол компаниябы, фонддор канча жылдан бери иштеп атат, кирешелүүлүгү ар дайым ошо туруктуубу, баягы убыткалары жокпу, ошол нерселерди дагы байкап инвестиция кылганга чейин ошолорду билип алыш керек да. Текшерүүдө ошол кантип текшериш керек, кыскача жооп берип койсоңуз, анан орусчасын айтып эле. Эми албетте бизде ар бир ошо институт өзүнүн бир ырастоочу документтери болуш керек, лицензиясыбы, ошол эле бизде брокерлик компаниялар, мисалы финансы көзөмөл атайын орган бар. Ошол жерде регистрациясы болсо, эми Кыргызстанда айтып атабыз, ал жерде ошо лицензиясы болуш керек, уруксаты болуш керек. Анан ошол эле айтып кеткендей финансылык абалы кандай, туруктуубу, ошол компаниянын сайты барбы, сайтта мисалы анын жетекчилиги ким, ошол тажрыйбалары кандай, ошолорду карап, балким отчеттору болсо, аларды дагы алар менен таанышып чыксаңыз, бул ушул аркылуу эми көбүрөөк маалымат алыш керек ошо интернетте, ошол лицензия укуктары, анын стабилдүүлүгү, канча жылдан бери иштейт, тажрыйбасы кандай, финансылык абалы туруктуубу жокпу, ошол нерселерди таанышып чыксаңыздар болот. Балким өзүнүн жылдык отчеттору бар, ошолор аркылуу дагы окуп, көбүрөөк маалымат алып, анан чечим кабыл алса жакшыраак болот. Демек убакыт бөлүш керек экен, көбүрөөк изилдеген. Албетте. Рахмат. Кубаныч мырза, биз убактыбыз өтүп баратат, орус тилинде улантсак биздин маегибизди. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. Но если у вас есть вопросы на кыргызском, мы, конечно, ответим вам на том языке, на котором вы задали вопрос. И тема нашего эфира – сотрудничество с финансовыми учреждениями при умножении капитала. С нами Кубаныч Мусралиев, руководитель группы финансовой грамотности Национального банка. Итак, у меня первый вопрос. Да? Раньше, чтобы приумножить капитал, все-таки наши родители хранили деньги дома, можно сказать, под матрасом, да? А потом появились банки, их все больше и больше. На ваш взгляд, где лучше хранить деньги, дома или в банке? Всем добрый день. Кстати, судя по последним исследованиям, люди продолжают хранить деньги дома. Даже это, как и может быть и было раньше, да? До сих пор у нас есть некоторое, возможно, недоверие. Ну, давайте посмотрим, какие есть плюсы и минусы, да? Вот, к примеру, если вы храните деньги дома, конечно, хорошо, что они рядом, вы в любой момент их можете взять, да? Но, с другой стороны, у вас есть соблазн их потратить, во-первых. Во-вторых,
никто не гарантирует их сохранность, да, безопасность. Ну и то, что вы будете постоянно беспокоиться, если вам куда-то нужно уехать, да, и вам нужно как бы постоянно, возможно, пересчитывать, проверять, да, насколько они там, есть ли или нет, да. И смотря эти минусы, давайте сравним плюсы того, что если бы вы, к примеру, положили деньги в банк или в другую, да, микрофинансовую организацию, имеющую лицензию для привлечения депозитов, сохранность, во-первых, гарантирована до 1 миллиона сомов. У нас есть агентство защиты депозитов, да, до 1 миллиона сомов ваши деньги защищены и застрахованы. Плюс имеется возможность получения дохода, да, примерно сейчас в среднем 13-15% годовых. То есть ваши деньги плюс еще и работает, вам приносит, может быть, небольшой, но достаточно стабильный, да, доход, потому что вы точно знаете, сколько, к примеру, ежемесячно может быть в отчисления, да, накапливаться. И сейчас наши инструменты позволяют уже получать как это ежемесячный доход, да, то есть вы уже на свой электронный кошелек, свое приложение уже можете ежемесячно получать эти деньги. То есть, смотря все эти плюсы, каждый должен сам, конечно, решать, но, возможно, этот вариант выглядит лучше. Да, с точки зрения, в первую очередь, безопасности, да, я бы сказал. Спасибо. И вообще назовите, какие у нас есть финансовые институты, где наши граждане, люди могли бы пополнить или преувеличить свой капитал? В целом, вот, да, банки у нас, да, вот, как мы сказали, депозиты, да, доходность есть, все-таки тоже можно использовать. Далее можно инвестировать деньги и у нас есть финансовые компании, да, если вы хотите, есть Кыргызская фондовая биржа, если хотите покупать акции, облигации местных компаний или зарубежных компаний. У нас есть инвест-компании, которые имеют свою даже собственную платформу с выходом на международные рынки, да, то есть через те же даже приложения банков мы можем уже покупать акции всемирно известных компаний, Apple, Google, да, Microsoft, Tesla и других. Уже можно через телефон получать, то есть инвестировать в зарубежной валюте, иностранной валюте и получать доход, да, в иностранной валюте. Так как мы знаем, что, например, депозиты в иностранной валюте у нас гораздо, ставки, да, гораздо меньше, чем на национальной валюте, поэтому, возможно, есть смысл рассмотреть инвестирование в зарубежные компании. Кроме того, можно вкладывать в негосударственные пенсионные фонды, да, у нас есть частные фонды, которые также накопить пенсию да, можно, да? Да. И они, потом будете получать как пенсию. Нас спрашивает, можно вопрос Байтехника KG? Конечно, нужно. Мы работаем в прямом эфире специально для вас. Вы можете задать вопрос на тему сотрудничества с финансовыми учреждениями, как приумножать свой капитал. И по поводу, вы назвали, да, общие, да, с кем, какие финансовые институты направлены на приумножение капитала. А если мы остановимся отдельно, да, вот страховые компании, как люди могут с ними сотрудничать, и насколько они полезны, можно ли сэкономить деньги или преувеличить свой капитал? Да, Вам сюда нужно чуть-чуть выше. Страховой сектор, он больше направлен на снижение финансовых рисков, да, к примеру, вы, если даже вот простой пример, выезжаете за рубеж, и можете купить страховку за буквально 1000 сом, медицинскую, да, страховку, которая покрывает там, до 3 миллионов, да, сомов. В случае чего
вот это страхование покрывает ваше какое-то лечение, ну, так как за рубежом это все дорого, вы не несете каких-то дополнительных расходов, да. То же самое ОСАГО, да, к примеру, вы платите 1500-2000 сомов, ну, в среднем, да, и получаете возмещение до 150 или до 450 тысяч сомов. То есть здесь очевидно, что, ну, если без страховки, то вы, да, на большую сумму денег расходы несете. Поэтому, именно, ну, страхование, есть такие инструменты, конечно, если, к примеру, вы, да, покупаете страховку, если вдруг вы, ну, в течение года никаких с вами случаев не произошло, вы, как бы страховая компания ничего вам не выплачивает, но в будущем они эти деньги могут вам как-то какой-то или процент вернуть, да, или вам дешевле сделать следующий, да, следующий год. Но у нас пока это не так развито, да? Как в зарубежных Да. странах. Но самое главное у нас что? То, что у нас, в принципе, ставки и так, я думаю, более-менее снижены, да, социальные, и возмещение тоже соответствующее, достаточное, да. Вот я лично сам через это прошел, да, можно сказать. Было небольшое ДТП, виновник признал вину, заключение получили в ГОР-ГАИ, да, и отдали документы в госстраховую организацию, которая возместила мне полностью весь ущерб. Я восстановил машину, и в целом мои, как бы, ну, семейный бюджет, скажем так, не пострадал, да, от этого. Поэтому, благодаря страховке. да. И та сторона, которая являлась как бы виновником, тоже не понесла расходов по возмещению мне, да. Потому что и вы застраховались, и он застраховался. Да. Ага, понятно. Вот как интересно, да, как Да. так получается. Да. Договориться легко. И такой вопрос у нас, Байтехника KG, два вопроса. Первый вопрос. Когда получаем кредит, мы получаем по аннуитету, а депозит тоже по аннуитету? И второй вопрос. И депозит страхуется? Если да, то на какую сумму и какая компания? Да, вот аннуитетный график, в принципе, больше относится к кредиту, да, ну, там есть и дифференцированный, то есть аннуитет это равными долями, да, вы выплачиваете одну, скажем так, сумму, это легче для расчетов, но депозит там уже, в принципе, вы положили одну сумму, определили, да, определенный процент, и там, конечно, вам доходность начисляется, смотря сколько дней, да, в месяце, поэтому там может быть разные суммы поступать. Поэтому здесь разница в депозиты не аннуитетной основе. Второй вопрос по застрахованию, что вот мы сказали, что есть агентство защиты депозитов, система защиты депозитов в Кыргызской республике, да, до 1 миллиона сомов ваши депозиты застрахованы. То есть если даже при других, да, любых обстоятельствах ваши деньги будут возвращены. Это другие обстоятельства, это при том, что банк может закрыться Да. в любом случае. Да. Понятно. Еще один такая проблема, не проблема, вот это вот направление новое, да, много у нас подписчиков спрашивает вообще, как можно работать с брокерскими компаниями, насколько это безопасно, как проверить их безопасность, об этом расскажите. Ну, брокер это вот специальный посредник, да, профессиональный участник фондового рынка. У нас есть, да, вот Кыргызская фондовая биржа, есть разные финансовые компании, есть брокеры, ну, они, которые лицензированы, они обязательно должны пройти регистрацию и быть лицензированным участником, да.
Ну, обычно мы сейчас как делается? Уже сейчас есть платформы через телефон. Вы уже можете зарегистрироваться и покупать, продавать там, акции, торговать, да, на фондовых биржах. Поэтому мы обращаться напрямую к брокерам не нужно через эти платформы. Просто есть кнопка «Купить» или «Продать». Когда вы нажимаете кнопку «Купить», вы как бы даете поручение брокеру, который уже онлайн сидит, интегрирован в эту систему, и он уже дальше как бы исполняет это поручение. Да? За это он берет свою комиссию. Также и при продаже тоже. Да? Поэтому отдельно, вот если вы пойдете на кыргызскую фондовую биржу, то там будут вас отправят к брокеру, вы через него можете там купить акции каких-то компаний, которые не размещены на таких онлайн торговых площадках. И поэтому в таких случаях, да, вы, ну, если вы, к примеру, пойдете в фондовую биржу, то там уже будет список брокеров, да, даже они там сидят внутри, поэтому на всякий случай, конечно, нужно запросить их документы, да, лицензию, разрешение и ну, вести дела с такими проверенными, да, брокерами. Но, как я уже отметил, сейчас уже век цифровизации, и уже все делается онлайн, да, в основном. Даже вот вчера было большое объявление, что государственные казначейские облигации можно купить через платформу Megapay, да, от компании Megacom. Это тоже брокерская компания, да, уже? Ну да, они предоставляют услуги. Да, мега инвестиции, да, то есть вы через эту платформу уже можете покупать госценные бумаги. И там, кстати, доходность до 17% достаточно высокая. И учитывая то, что это как бы по надежности, да, самый, наверное, надежный инструмент, возможно, ну, стоит рассматривать такие варианты инвестиций. А вот инвестиционный фонд, чем он отличается от брокерской компании? И как должны люди, допустим, наверное, среди наших зрителей уже есть люди, которые уже накопили и готовы стать инвесторами, да? Как им начать? Ну, хотелось бы здесь отметить, что раз уж вы уже, вот, к примеру, собрались, да, инвестировать, было бы не лишним также просмотреть, насколько вы уже предусмотрели выплаты по всем обязательствам, сформировали, да, финансовую подушку безопасности, и потом уже, возможно, ну, отдельный бюджет, да, сформировали для инвестиций. Потому что вдруг, если вы инвестировали те деньги, и вам срочно понадобились деньги, и в этом случае вам, возможно, придется продать, да, ну, этот инструмент, акцию, да, и в этот момент цена может быть ниже, чем вы вложили, и вы можете как бы оказаться в минусе, да? Потому что инвестиция это обычно на долгий срок, и здесь нужно еще обеспечить ее, скажем так, сохранность, наряду с доходностью, да, надо их обеспечить безопасность и сохранность. И если вы уже решились, то у нас на рынке есть лицензированные, да, и брокерские компании, инвестиционные компании, финансовые компании. Они получают разрешение у Госфиннадзора, поэтому нужно проверить их разрешительные документы, их историю, прибыльность компании, да, отчеты, посмотреть годовые отчеты. Ну, нужно обратить внимание насколько компания, сколько лет уже работает и насколько прибыльно, да, не было ли убытков, какой менеджмент, да, потому что, в принципе, сайт у них должен быть, и на этом сайте вся информация о управлении тоже, стратегии, возможно, будет ознакомиться с ними и на основе этого сделать свой выбор. Спасибо вам большое. Я думаю, это было очень полезное интервью, как всегда, потому что
Все-таки каждая программа, именно посвященная финансовой грамотности, делает все-таки чуточку информирования, да, по финансовой части. Поэтому мы благодарим, на этом мы прощаемся с нашими зрителями. Также мы обязательно сохраним этот эфир. Подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях. Сейчас мы с вами прощаемся и до новых встреч. До свидания.